Gikeno giki kina atumia aya ni uira muiganu ati kuna ni monete murata wa ma na wa kumatirithia mabataine mao mothe ma urugi. Kuumana na Uthunduri wa mariko ma kiriu, andu aingi ni maretha mariko maria mangihuthira miciini yao na gutiganiria mariko maria mahuthikaga miaka-ini ya nahau kabere, maria marerikana mahuthagira makara ona kana ngo nyingi ona maria mari ugwati hari ugima wa mwiri. Aingi naweza kuoa mpaka usikie unaumwa na kifua sababu ya hii moshi. Sasa unaona kama hizi kuni hazijakauka kabisa na hazipatikani. Kwa hivyo hiyo ni shinda nyingine ku. Ningekuwa na maisha mazuri, maana ningetumia kuni kidogo, halafu haina moshi na naona ningefaidika sana. No kuma Uthunduri uyu wa mariko ma kiriu watamba nginyagia gathiri mwena wa Runyenjes, aikaria mwena uyu mari na maingi ma kwirahira. Mbega muno wanagukira maguto atumagira mbere metu magitene kana maki Embu, tondu icio cia Embu ni twatumagira ngu nyingi muno, ratumira njiko eno ya kuruga na mwena umwe na ni monete ina umithio munene muno, tondu narikia gwakia njiko eno ni monaga ikindedia muno, tondu narikia gwakia gutienda gongucagia. Icera rito tauni-ini ya Chuka rirahura mukonde uria mariko maya metikirikite mwena uyu ni gukorwo aturia mariko maya marari wira-ini makimatura na mangi maingi mari kiganda-ini giki. Kuringana na mutaaramu wa maria maturigiceirie ni ati kuumana na Uthunduri uyu mathina ma kuhuhia kwa atumia ni macokete thi. There is saving of time that could have been wasted looking for firewood. There is time saved for children who in return would have wasted their time fetching firewood after leaving school. There is reduced diseases, especially the respiratory and the sight. Gikundi giki kina memba 60,000 na itanya inene riao ni kugacirithia maria maturigiceirie. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Winnie, Kimani.